Lakini hizi siasa ambao bwana Ndayishimiye analeta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi, kwanza hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu, zinaweza zikamletea shida na kesho. Na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali Fizi waendewa na wanabaka wanawake, na hatutakubali pia Minembwe wafukuze Wakongomani waende nchi yao. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunawisimamia kabisa, na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao, maana ni Wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi. Na kama bwana Tshisekedi ataendelea kunaje sira zake ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafukuziwa kesho. Asante. Twavuze ko igihe cy'inzandiko duhora twandikira umuhuza tuvuga ibyo byose leta ikorera abaturage bacu, icyo gihe cyarangiye. Urumva tugiye gukora igikorwa kinyewe. Twitegure za tombe mu misisa. Nimwe muze amagambo muzakoresha, ariko ibigomba kuba bizaba. Cyari ikiganiro gikomeye cyane. Cyari ikiganiro cyo kumenyesha abakongomani bose ndetse n'amahanga ko twebwe AFC M23 turambiwe n'ibikorwa bya leta ya Kongo. Leta ya Kongo nta masezerano namwe yubahiriza. Ibintu byose tumaze iminsi dukora i Doha, tumaze gusinya amasezerano 3. Hari itangazo rusange ryasomwe hano i Goma, risomwa no kuri radio na televiziyo za leta i Kinshasa umunsi umwe ku masaha amwe. Ibyo bintu byari byemejwe n'umuhuza kandi byarakozwe. Byakozwe ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4 k'uyu mwaka. Hari noneho itangazo ry'amahame, Declaration de Principes, Declaration of Principles, twashyizeho umukono kuri tariki 19 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Zari zikubiyemo ingingo 7, harimo no kurekura imfungwa, kugeza n'ubu nta n'imfungwa n'imwe irarekurwa. Harimo kubahiriza agahenge, kugeza n'uyu munsi aho gahenge ahubwo barakica barakangiriza buri munsi, batugabaho ibitero buri munsi. N'iri joro rya none baraye barasa uruganda rwatwangiza aho bishe abaturage batagira ingano. Hari noneho ya masezerano yo kubahiriza gushyiraho akanama ko kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge, yashyizweho umukono ku itariki 14 z'uku kwezi kwa 10 k'uyu mwaka. Ibyo byose leta ntabwo ibyubahiriza, ahubwo nk'uko nari mvuze ikatugabaho ibitero buri munsi mu mpande zose, ariko cyane mu misozi ya Minembwe aho bamaze kugota abaturage bacu hariya. Ubu bakaba bahaye na ultimatum, igihe ntarengwa cyo kuvuga ngo niba badashyira intwaro hasi bareba twirwaneho ko bari bugende bakabica, bakabakorera genocide. Ibyo bintu rero ntabwo dushobora gukomeza kubyemera. Niyo mpamvu mu kiganiro cya none umukuru wa AFC M23 Afande Corneille Nangaa yabivuze neza ko birakabije, ntabwo tuzakomeza kwihangana. Niba twaragiye i Doha gushaka amahoro, koko amahoro niyo dushaka, niyo twatangiye dusaba kuva Tshisekedi akijya ku butegetsi. Murabizi neza ko twohereje intumwa zacu Kinshasa zikagenda zikamarayo umwaka urenga, ariko icyo zakuyeyo ni intambara. Iyo ntambara rero yatangiye kuri tariki 21 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021, imaze imyaka 4 irenga. Turavuga rero niba Doha tudakuyeho amahoro, ayo mahoro tuzashakira ahandi mu zindi nzira kandi zirahari. Ikiganiro cy'uyu munsi rero cyari icyo, ni ukuvuga ko turambiwe. Mu nzira nyinshi ishoboka ni iyihe ubu mufite? Inzira zirahari. Hano kuri Goma turahangaha dufite amahoro, hari icyatumye tuhagera.
kandi tukayaha abaturage bose. Mwagarutse ku ngabo z'u Burundi zikomeje kwisuka muri Kivu y'Amajyepfo cyane muri Kondo yabigarutseho cyane. Ese ibi murabivugaho iki kuri ziriya ngabo z'u Burundi zanatanze itiratungu ku ngabo za AFC Makuza? Nyine nibyo twavuga ko ibyo bintu tutashobora gukomeza kubyihanganira. Ntabwo ingabo z'amahanga z'abanyamahanga zaza kubwira bene igihugu ngo mushyire intwaro hasi aho batazi icyo turwanira. Ubu turarwana na leta. Ntabwo twashatse ariko twatangije intambara, ariko twararwanye tugera no muri utu duce dufata n'imijyi ikomeye. Ahangaha twisanze ntabwo ari ukubera ubushake bwa leta. Leta yageze aho yemera ibiganiro kubera umututu. Niba ngombwa rero tuzongera tutongera tufate. Ubu abaturage mu by'ukuri barimo kurya basinzira bisoza minembwe, abarundi bariyo. Mwebwe muri he kugira ngo by'ukuri abaturage niba batarimo basinzira, bataryama, batajya mu isoko, batagira iki, nuko kumva ko batuje muvuga ibintu bifatika abaturage bahumurizwe. Twavuze ko igihe cy'inzandiko duhora twandikira umuhuza tuvuga ibyo byose leta ikorera abaturage bacu. Icyo gihe cyarangiye, urumva tugiye gukora igikorwa kinyewe. Twitegure za tombe mu minsi isa. Nimwe muze amagambo muzakoresha, ariko ibigomba kuba bizaba. Murakoze. Na tayari imeharibika tuseme, maana hii jeshi ya Bwana Tshisekedi ambao wanakuwa Warundi, jeshi ya Burundi, jeshi ya FARDC, hawa watu wanaitiwa kama wazalendo ambao wanakuwa pia watu wa FARDC, maana wanakuwa reserve force ya jeshi ya Bwana Tshisekedi, na kunakuwa pia watu ambao walitoka Rwanda zamani ambao wanaitiwa leo FDLR, na tunajua kwamba ni watu ambao walifanya genocide kwao. Tulikuwa tunawajua hasa kwa jina Interahamwe na XFR. Leo wanajibadilisha jina ili kuweza kusahihisha watu kama walifanya genocide Rwanda, lakini wale wote tayari wamefunga Minembwe upande wote. Ni kusema leo hali ya Minembwe hakuna mtu kuingia, hakuna mtu kutoka. Hata kupata dawa, hata kupata chumvi inakuwa shida. Watu wa Minembwe wanakosa leo chumvi, wanakosa sabuni, wanakosa kila kitu. Na wanalia, na hii hali kila siku tunaizunguzia hata kwa watu wa mediation ya ndoa. Lakini hakuna mtu anawajali. Sasa kama tunafika leo kunakuwa hatua, wanaanza kuambia watu tunawapatia siku 10 muondoke. Watu ambao wanakuwa ndani ya eneo zao, fasi ambapo walizaliwa, fasi ambao walifanya maisha yao, kuche au watu wa wajinga ambao wanatoka nchi zingine wanajiunga na jeshi ya raia ama ya Bwana Tshisekedi kusema kwamba wanaenda kuambia raia kuondoka eneo zao. Hiyo inatukumbusha vitu ambavyo vilipitikana hapo Bukavu hiyo wakati ya zamani wa mwaka 1996 ambapo walifanya tena hiki kitendo, wakaambia watu ambao walikuwa Minembwe kusema waondoke, na hiyo ilikuwa mwanzo ya ukombozi wa nchi ambao ilifanyika na Afrika wakati. Sasa mnakumbuka kitendo kama hiki ambapo watu hawasomi historia ya nchi kwenye nchi inatoka, wanaendelea kufanya hivyo vitendo ambao vilileta ukombozi wa nchi unafanyika, inaweza kuwa mwanzo pia ya ingine ukombozi wa kweli. Hakuna mtu anaweza kukubali leo tena wakuje wakutoe kwenyu, waseme wanakufukuza nchini mwako, uwe nani? Sisi kama leo tulipigana na kama tuko hapa leo ni kwani walitukatalia kubaki kwetu, ndio tunakuwa hapa, na hatuwezi tukubali ama tusikie kunakuwa raia mwingine
ambao wanaambia watoke eneo zao kufatana na jinsi Mungu aliwaumba, kufatana na jinsi wanaitwa sijue wanani, unataka kuwafanya wanani ambao sio Wakongomani. Sisi hatuwezi kukubali hiyo, na ndio maana hata kama coordinator kusema aliepuka hiyo swali ya Burundi, lakini unajua wakati watu wanapigana pia wanaongea channel fulani, na sisi kuna kwa wakati tunapitisha hiyo message pia kwa watu wa Burundi kwa kuambia kwamba watoke kwetu. Hatuwezi kubali mtu wa Burundi akuje kwetu aanze kuambia raia yetu kusema ondoka. Wewe uko nani? Yeye ni nani ya kuweza kuambia raia yetu ambao wanakuwa kwao ondoka kwao, ili afanye nini? Sisi hatuna shida na Burundi. Warundi wa ndugu zetu, lakini hii swali ya kuja kujiingiza mambo ya ubaguzi, mambo ya kupiganisha raia kwao, hatuwezi kukubali. Hakuna siku sisi tutaenda Burundi kwenda kuambia Warundi watoke ndani ya nchi yao waende sivyo wapi. Sisi tuko watu wa Afrika. Hapo zamani nadhani watu ambao walikuwa wanaishi ndani ya Kivu wanajua hiyo. Burundi ilikuwa kama ni kapitali yetu sisi sote. Bujumbura, sisi sote tulikuwa tunaenda kuenjoy Bujumbura, na population zetu zilikuwa zinakamatana, zinashirikiana, zinafanya vitu pamoja. Lakini hizi siasa ambao bwana Ndayishimiye analeta leo ndani ya Burundi ya kukuja kutuingilia sisi, kwanza hata kufanya siasa za kukimbiza kwetu, zinaweza zikamletea shida na kesho. Alafu sisi tunaendelea kuomba, na ndio tulifanya ombi toa kuomba hiyo jeshi ambayo inakaba leo hiyo mwingine yote ya Minembwe kuweza kuondoka. Sisi tuliwaambia nao waondoke, waache raia yetu iishi na amani, na kama hawaondoke bwana, tutawaondosha. Hatutakubali watu wa Mlenge ambao wanakuwa hapo, hata mmoja wa mfukuzi kwenda aende nje akimbie. Maana hizo siasa ambao wanafanya Minembwe ndio walifanya pia Uvira wakati walipatia watu ultimatum ya siku 10 kusema waondoke maeneo zao. Na kama tulizungumzia kusema kwamba hatutakubali Fizi waendelewa na wanabaka wanawake, na hatutakubali pia Minembwe wafukuze Wakongomani waende nchi yao. Hiyo ni msimamo wetu, na tutaenda kuhakikisha kwamba tunawisimamia kabisa, na tunahakikisha kama watu wa Minembwe wanaishi na amani kwao, maana ni Wakongomani ambao wanaishi Minembwe. Minembwe ni Kongo, Minembwe sio Burundi. Na kama Bwana Tshisekedi ataendelea kuendesha sira zake ama siasa zake za kufukuza watu, anaweza kujikuta yeye ndio anafukuziwa kesho. Asante.